Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iramutse isohora itangazo rivuguruza ibyo Perezida Wuburundi aherutse gutangaza ndetse n'ibiherutse gutangazwa n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iri tangazo u Rwanda rwasohoye rivuga ko rutemera ibirego byashinjwe ingabo z'u Rwanda bikubiye mu itangazo ry'inama y'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo iheruka guterana ku itariki ya 31 Mutarama uyu mwaka. Iri tangazo rinyomoza ibyo birego rivuga ko ahubwo ingabo za RDF zirinze umupaka w'u Rwanda n'abaturage b'abasivile ngo hatagira abafatirana ibiri kuba muri Kongo bakaba bakwinjira mu Rwanda bakagirira n'aba abaturage barwo, ndetse rigahakana ko ingabo za RDF zihohotera abaturage. Iri tangazo ahubwo rikomeza rivuga ko umuryango wa SADC ari wo wohereje abasirikare bari mu kiswe Samir DRC kugira ngo bafashe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara yo kurwanya abaturage bayo barimo M23, haba bayirimo n'abaturage bayishyigikiye, ndetse ngo benshi bahungiye mu Rwanda abandi barameneshwa. Muri iri tangazo kandi leta y'u Rwanda yavuzemo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari igiye gutera u Rwanda igamije gukuraho ubutegetsi buriho nk'uko byagiye bisubirwamo kenshi ndetse bikavugwa ku mugaragaro na Perezida Tshisekedi uyoboye iki gihugu. Leta y'u Rwanda yavuze ko bigaragara ko abari mu butumwa bwa Samir DRC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR n'abacancuro b'amahanga ari bo ntandaro y'ubushyamirane ndetse batakabaye bari muri iki gihugu kuko ngo bongera ubukana bw'ibibazo bisanzwe bihari. Tugikomoza ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe Perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ingabo z'igihugu cye zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana n'imitwe yitwaje intwari ikomoka mu mahanga, ibyo u Rwanda rwabihakanye. Mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwa X cyangwa Twitter, ubwo yasubizaga ibikubiye mu ijambo Perezida Ndayishimiye aherutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi kw'ingabo ze z'igihugu cy'u Burundi zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu mahanga. Icyakora Minisitiri Nduhungirehe ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Rwanda yabihakanye nk'uko bikubiye mu butumwa burebure yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Mu ijambo Perezida Ndayishimiye yagejeje ku bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, General Neva cyangwa Perezida Ndayishimiye muri iryo jambo yavuze ko ibintu nibikomeza gutya ngo intambara izakwira mu karere kose kuko ngo abaturage batazihanganira gukomeza kugirirwa nabi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez ce qui se passe ici tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Ndayishimiye yavuze ko niba u Rwanda rukomeje kwigarurira uduce twa Kongo ngo nta gihamya cy'uko bitazagera no mu Burundi. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train de... Perezida Ndayishimiye kandi yavuze ko ngo u Rwanda ruri gutoza impunzi z'urubyiruko ruziha intwaro ngo rukazitoza kurwana binyuze mu ntambara yo muri Kongo. Ati rero hari umunsi bazashaka no kuza mu Burundi. Ati ntidushobora kwemera ko intambara ikwira hose. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il va venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre sera généralisée. Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri iri jambo yakomeje avuga ko ngo bazi neza umugambi wa Kigali, atari kwa mahirwe nuko abarundi babimenye kare. Ati niba umuryango mpuzamahanga udashyize ingufu muri ibyo bibazo, avuga ko Burundi butazemera guterwa butiteguye. Yakomeje agira ati nongeye gusaba umuryango mpuzamahanga kubifata nk'ikibazo gikomeye. Ati dufite ikibazo cy'umutekano mu karere. Ati si u Rwanda rwonyine, u Burundi, Tanzania ndetse na Kenya, ati ibihugu byose mu karere biri mu kaga. Akomeza agira ati niba uburasirazuba bwa Kongo budatekanye, akarere kose nta na rimwe kazigera kabona amahoro. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ngo atari u Burundi gusa bufite iki kibazo. Ati Abanyafurika y'Epfo bo bari guhura n'ibibazo bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Atari ku kibazo gikomeye dufite ni ibiri kuhabera. Ati ibintu nibikomeza kuzamba bazamenye neza ko ingaruka zizaba mbi cyane. Ati kandi buri gihugu kizagerageza kwikemurira ibibazo cyonyine. Ndayishimiye yakomeje agira ati ese niba u Rwanda ruri muri Kongo kubera FDLR, ati ntabwo byakemuka mu mahoro.
ese gutanga ibitambo by'abaturage ba Kongo, kwica miliyoni z'abantu kubera gusa ko hari igitera inkeke nibyo byonyine byakemura ikibazo? Ati nzi ko u Rwanda rushobora kuganira ku kibazo cy'umutekano warwo. Ati ariko kuki ibihugu by'amahanga bidashyira imbaraga muri iki kibazo? Ati nge natangiye umugambi wo kugarura amahoro, kandi akarere kohereje ingabo zo kugarura umutekano no kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ati niyo mpamvu Burundi buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati twarahageze kandi mwese murabizi, twazanye amahoro n'umutekano. Ati twatangiye gusana umubano hagati y'amoko y'abanyekongo. Ati kandi ibi byose ni ukuri. J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme. Perezida Ndayishimiye akimara gutangaza ibyo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yahise amunyomoza abinyujije ku rubuga rwa Twitter. Yavuze ko ibyo Perezida Ndayishimiye yabwiye abadiplomate bihabanye n'ukuri kw'ibiriho, ndetse ngo abantu bashobora kwigenzurira byoroshye. Yagize ati mu by'ukuri niba ingabo z'u Burundi zaroherejwe muri Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga, kuki batigeze barwanya FDLR? Ahubwo ngo bakaba barifatanyije n'uyu mutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Yagaragaje ko kandi mu bihe bitandukanye ingabo z'abarundi ngo zagiye zigira uruhare mu mirwano ikaze zabaga zifatanyijemo n'ihuriro ry'imitwe ishyigikiye ingabo za Congo FARDC mu kurwanya umutwe wa M23 ndetse no kwica abatutsi bo muri Congo. Iri tangazo leta y'u Rwanda yashyize hagaragara kuri iki cyumweru ivuga ko hari amakuru yaturutse Goma agaragaza ko habonetse inyandiko ndetse n'ibimenyetso bigaragaza umugambi wo gutera u Rwanda w'ingabo ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Congo zirimo na FDLR, ndetse ngo izo nyandiko zigaragaza ko batari bafite umugambi gusa wo gutsinda M23 ahubwo hari harimo n'uwo gutera u Rwanda.